Jedna od namena informacionih sistema je da prikupe sve relevantne informacije o vašem poslovanju i te podatke predstave na razumljiv način. Microsoft B4 Dynamics je standardizovano rešenje za Dynamics NAV koje na jednostavan i pregledan način predstavlja podatke korisnicima. Na nedavno održanoj sinergiji stručnjaci iz kompanije NPS su održali predavanje o jednostavnosti instalacije i korišćenja ovog dodatka za Dynamics NAV. To je jedno jednostavno rješenje za poslovnu inteligenciju. Ja više volim da kažem tome analitiku, gdje se svaki korisnik može da kao ekspert analizira podatke iz Navision na jednostavan i jako snažan način. Znači sa par klikova dobije sve informacije recimo o kupcima, njihovoj platnoj disciplini, profitu, prodaji i sl. Siguran sam da može biti korišćen u svim projektima svih veličine poduzeća i industrija. Koristiti ga mogu, tako bih rekao, front-end korisnici jer je jednostavna za korišćenje i sama implementacija se svede samo na implementaciju servera, a ne usera. Mogu ga koristiti analitiki i voditelji područja jer su jako snažne dimenzije i mjere koje omogućuju snažne poslovne analize, a isto tako i ljudi koji rijetko dolaze do poslovne informatike, što znači vlasnici ili direktori, jer ima dosta KPI-a, Key Performance indikatora, koje sa samo jednom informacijom puno kažu o poslu poduzeća ili organizacije. Nama je cilj postaviti BI4 Dynamics na svaki Dynamics desktop. Zbog toga smo postavili produkt i poslovni model tako da se može implementirati u svaku instalaciju i svaku implementaciju BI4 Dynamics rješenja. Što znači sama instalacija traje 5 minuta, a implementacija svede se uglavnom na korišćenje pivot tabela unutar Excela. Instalacija kao takva ne traži nikakve dodatne softverske instalacije, sve se bazira na čistoj Microsoftovoj infrastrukturi, koja je obično već postojeća u poduzeću. 2 puta za redom smo dobili nagradu za najbolje BI rješenje u centralnoj i istočnoj Europi i s time smo pokazali da zapunjujemo gap koji danas postoji na tržištu između odličnog Dynamics rješenja i Microsoftove tehnologije, BI tehnologije, i taj gap znači zapunili smo sa našim rješenjem i to je jako dobro prihvaćeno i u krugima eksperta, tako i na tržištu. Ovom predavanju je prisustvovao i predstavnik kompanije Capastar Group, koji je predočio prisutnima kako se ovaj sistem ponaša u realnom okruženju. On je također istakao da je upotreba B4 Dynamics pomogla ovoj kompaniji da uštedi novac jer su optimizovali upotrebu svog voznog parka na pravi način. BI4 Dynamics je bila velika promjena u načinu kako je menadžment analizirao i posmatrao podatke. Bilo je u početku nedoumica, nepoznanice, jer ipak je to bila nova tehnologija. Danas je to sastavni deo svakodnevnog procesa izveštavanja, analize, bez koga praktično ne možemo ni da funkcionišemo, jer se svi veći izveštaji i sve veće analize rade pomoću BI4 Dynamics. Ono što jeste komplikovano, što morate poznajete sve poslovanje, što je sasvim normalno za nekog menadžera i to je sasvim dovoljno. Podaci koji se nalaze u sistemu su lako shvatljivi svakom menadžeru koji pokriva neki svoj segment, bilo da je u pitanju nabavka ili prodaja. Microsoft B4 Dynamics je odličan alat koji se vrlo jednostavno integriše u ERP rešenje, a karakteriše ga lakoća korišćenja. Još jedan adut je niska cena, vrlo bitan argument u doba svetske ekonomske krize.